Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje i ljudi dobrodošli u novi gameplay, a danas ljudi, igramo Babysitter Bloodbath, brate. Zašto to igramo? Zato što je danas noć veštica, a i također Sveti Luka. Srećna slava svima ljudi koji slave Svetog Luku, ali pošto ja ne slavim, ja ću danas da se posjetim noću veštica. Dakle, danas je Halloween i igrat ćemo igricu koja je bazirana na film Noć veštica sa onaj Michael Myers, brate, ona bela maska, ono, znate, ona je ludak. I ovo je Babysitter Bloodbath koji kaže look for the children. Ovdje imate ljudi grafike iz 50-ih godina, tako da bit će muzika iz 70-ih. Ovo bio pojam, moram da smanjim. Je, znači, design by Ben Totuzza. Pozdrav za Ben Totuzzu. I ljudi, hajdemo da jevemo kevu, ko će to da nas ubije. Okej, mi smo žensko, mi imamo Minđu. I mi idemo sad u stepenice nekim pokretima, brate, nemam pojma nije kako, ali letimo preko stepenica. Mark, hi Sarah, we're so glad you could come on such a short notice. Let me take your coat. Oh. I tu se završava igrica. Ok, Linda. Hi Sarah, we're so glad you could come on such a short notice. Billy is really excited to see you. Da imamo da je Billy, brate moji. Oh! Opa! Vidi Billy-a! Before we go, do you have any questions? How can I reach you? How can I get paid now? How can I reach you? Nećemo odmah, brate, da mislimo na kintu, evo. You might want to write down this number. 555-7898. Anything else? What time should I put Billy to bed? You have a long distance. Don't worry about that. He picks his own bedtime. Opa! Billy neki opasan muškarac. Sam zna kada treba spava. Also feel free to do whatever he says. We must be going. I pozdrav, talk when we get back. Brate, znači, grafike su toliko dobre da mene, znači, glava zabolela. Okej. Oh. Aha, okej. Billy! Vrati se vam, vrati familiju, bre! Billy, mamu ti jebem! Mogu da trčim, vidio. Kuhinja imaju neke kurce. Billy! Uplaši me, Billy. Billy, vrći se vamo, beti familiju, breju. Ja sam plaćen da ti bim familiju. Okej. Ovdje je dnevna soba, pretpostavljam. Aha. Okej. A gdje tamo idem? Možda da zovem nekog? Da zovem nekog? Nekog! Bilo koga! Billy, vrći se vam beti familiju. Ajde vam! Sad ću ti imam familiju, pičku. To ću ti sad čekam. Da imam! Budi mi da me beti familiju! Ma što tam da radim, bre? Kje ovo vanzemaljci na podu? What? Kje ovo vanzemaljci na podu? What? Okej. Ovo je previše čudna kuća za moje oči. Moram da idem gore. U stepenice. Imam ovdje stepenicu uopšte, nemam. Jebote, što da radim? Billy, bre, dozu vam beti familiju. Lots of dishes in the sink. Oh yeah. 555-7898. No. No, can I speak to Linda Johnson? Please hold. Sorry, but she is not arrived. Goodbye. Okay, bitches. Ajmo da vidimo. Gdje možemo mi to da idemo? What? Kako trči, bre, ovaj? Pa kako da uključimo?
Billy, you have to find the remote control. You have to find the remote control. Pa gdje da nađem remote control, jebot? Gdje bi mogao remote control da bude? Bonjour, bonjour, bonjour. I need to find the remote control. Vidimo što imamo ovdje. Aha, eno ga remote control. Will you take the remote control? Yes, of course. Idemo sada dole, ljudi moji, idemo i bemo familiju pičku, be. Jebem vi familiju. Ajmo sad lagano, ljudi. Da vidimo šta se ovdje dešava. Gdje je ovdje Billy? Oh, the phone is ringing. Vidi ovaj, oma dolazi brati sebe. Nema čekanja kod njega. Ajmo, gdje je telefon? Okej. Hello? Don't lie, don't lie. The game is up. The demons trail my legs to hell while you sit in your ivory tower. Don't you judge me, I see it all. What? Hello? Nema nikog, javi se pitati familija. Jilly? Jill! You scared the shit out of me! Huh? With your phone mumbling? Bullshit! Phone mumbling? When you just called. Are you off your meds again? What? I didn't call. Okay, Sarah, if it wasn't you, then who? Hey, remember that guy from the mall? Are you going to call him? Yes. You slut! What are you going to say? I don't know. I wrote down his number but left it in my coat. You better get it and call me after you talk to him. Remember, my number is 555-8343. Jebem ti mater kad moram da pamtim i broj. Ajmo da zapišem. Znači, 8, 3, 4, 5. Ajmo šukurac. Moramo da zovemo sad onog jebača što treba. Be looking for this. Jack's number! Give that back! You're gonna have to come get it. What? Okay. Aha! Bepti familiju. Fine, I'll give it back. Thank you very much. 5, 9, 1, 2, 4. Zovimo sad Jacka. Jack, ova, brate, čim mu kucaš, bre, odmah se javi. Jack kaže hello. Hey, Jack, it's Sarah from the mall. Oh, hey, Sarah. Are you doing anything fun tonight? Drinking, smashing mailboxes, and tipping cows? What? Cool. Hey, I'm actually out of liquor. We can hang out if you have some. Think I can get some. Come over at 11:30. Sure, bye. Okay, liquor moramo da nađemo. Televizor. Yeah, but you can't open it without the key. So where's the key? I'll only get you if you cook me something. You little bastard. I need a way to get rid of you. Oh, brate, ne ga gubimo sad. Okej, moramo da skuvamo nešto Billy. Jao, Billy, kurvo jedna! Ne možemo ništa radimo od tebe. Ajmo pojamo, vidimo da ima mlijeko da mu skuvamo. Take the milk? Yes. Milk. Yes. Combine. To je to. You may see someone asking for it. Here, eat this, bitch. Sir, at night, give me the key, please. You got the liquor cabinet key. Bam, 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 bam. Dobili smo key. Dobili smo key. Sad idemo se jebemo dupe. Dobili smo key. Yes, of course. Open it, please. Will you take the bottle? Yes, of course. Ovo je umro. Nije. Billy fell asleep. That'll put him to bed.
Ko spava? Okej. Neko kuca na vratu. Okej. Jebem ti mater u pičku, bre. Sarah! You're an asshole! Ha ha ha! You should see the look on your face. I'm not talking to you. Hey, come on, lighten up. It's Friday night. Oh, i sad je petak, ljudi moji. Vidite kako se sve to pogodio, kako se to uklopilo u klip, da. Well, I was thinking we could, you know... Hey, cool. Is that Night of the Living Dead? I love this movie. I'm going to get a beer. Get a beer. Idemo da uzmemo beer. What? Nešto je puklo! What was that? I heard a noise in the backyard. So what? So check it out! What if someone's out there? Then beat them up! But I want to watch the movie! Go look now! Fine. Ajde bre, idi Jack, bre, šta susu, ja te pratim. Samo nemoj da žuriš. Pošto vidim da si mnogo brz dečko. I don't know about this. Let's go check. I don't want to. Please. Okay. Najbolja konverzacija ikad, brate, najbolja. Sad čekamo ga da se vrati. What the fuck? Brate. Shit. What happened to the lights? Well, I don't know, but we need to fix them. Ajmo da vidimo. I guess I have no choice. Open the door. Yes, of course. Okay. Oh, sad smo napolju. Šta je ovo? Will you take the axe? Of course. Moramo da nađemo Jacka. Oh, jebote! Ovi zvukovi. Oh my god. What? Jo, ne. Ne! Čemu ubije? What? You died. Load? Me? Load? But... Puši kurac. Ovo je sranje. Nisam ni sebi. A kliknuo sam ni sebi. Šta? Okej ljudi, kako god, ne mogu više, znači hvala svima koji ste pogledali ovaj klip. Ako vam se svideo, obavezno ostavite like, share, subscribe ako hoćete, ako ne, jebi ga. I to bi bilo to, hvala svima koji ste pogledali ovaj klip i mi se vidimo u sljedećem klipu.